Juah-juah man bandu krina senina moria si ikalengi Tuhan. Ijapape kam ringan ibas paksa enda. Si katakan bujur man di bata sebab tedah denga ati tarusur ngorati karena kata di bata. Sebab kata di bata ema jadi ulu gegeh ta ibas dalani wari-wari kegeluhan si enggo ipercayakan Tuhan man banta. Ibas paksa enda guna menaken kebaktian PA Morianta. Rende kita ibas kitab Dendenta nomor 200 siwa ayat si pemenang. Mari ras kita ersada ibas pertoton guna dengkehken kata di bata ras kita ertoto. Iendesken kami man bandu kegeluhan kami o Tuhan. Sebab te kami ibas penjayamdu kegeluhan kami. Banci kami mejuah-juah. Ibas ndalani kegeluhan singgo iberiken duman kami. Tuhan ibas paksa enda nggo sikap kerina nande i tengah-tengah gerejandu guna begiken karena katandu. Ngerana kam Tuhan dengan berkuasa kam. Gelah katandu jadi ulu gegeh man kerina kami anak-anak si ikelengindu. Terpuji kam Tuhan reh kami mindoman bandu. Ibas gelar Yesus Kristus Tuhan pematang kegeluhan kami. Amin. Senina moria si ikelengi Tuhan, mari ras kita ngoge kitab Yesaya bindu 30 ayat 10 siwa seh kubas ayat 20 sada. O kam bangsa siringan i Jerusalem, lanai kam pagi tangis. Tuhan perkuah kap, maka adi tangis kam man bana mindo penampat. I aloina ngekam. Tuhu Tuhan mesi erbahansa, kam mentasi paksa-paksa kinisran simberat. Tapi ia jinekap ras kam, ije lako ngajari kam. Makalanai kam perlu terdaram-daram karena ia. Adinilah kam kukawus entah kukemuhan, ibas dalan sienari, ibegindu mesorana, arah pudindu nina. Arah enda kap dalan ikutkanlah. Senina-senina moria si ikalengi Tuhan. Temanta ibas paksa enda ikutkanlah pengajaran. Alu tujun meteh Tuhan nemani ras nampati bangsana ibas mentasi kiniseran. Nemani ras ngarak-ngarak anak-anak ibas proses pendidikan ngalaken situasi COVID-19. Jadi arahan teman tenda mekapkan dampak COVID-19 ibas bidang pendidikan. Senina-senina moria si ikelengi Tuhan, si teh ras-ras kuga kegeluhan bangsa Israel, tupung ia itaban ku tanah pembuangan i Babel. Tuhu-tuhu enda jadi perbeben simberat kalman bana. Arkiteken kai bangsa sinaban ia mekapkan bangsa silanan dari di bata. Jana kala enda ibaba ku tanah perkawanan i Babel. Ibas kerajaan Babel tentu melala persoalan
khususna ibas nembah mandibata. Sebab labolit ipajekken rumah pertoton mandibata i kerajaan Babel. Janah gulit pe peraturan, maka na isay pelabanci isembah siakatan di bata sembah-sembahan kalak Babel. Tapi anam bagegia, arkiteken Muhammad dengan kemalangan bangsa eman di bata, tetap nge isembah na di bata. Tapi lit nge piga-piga bangsa tetap nungkun karena kemahakuasaan di bata. Terkuasa dengakin di bata, keleng dengakin di bata, iperdiateken na dengakin kita, tuhukin kita enda bangsa pilihan na, penungkunan silaar ngadi-ngadi turah ibas bangsa Sebab na bangsa ngenanami kinisran. Go itetapkan 70 tahun dekah na ia ringan ije. Tapi Tuhan berikan padanna, maka ipasupasuna me bangsa enda, jana ibabana mulih ku Jerusalem, kencaseh ketetapan waktu singgo itetap kenanda. Janji Tuhan maka lanai lit tangis pengajaran ka. Jana ikatakan Tuhan perkuah. Maka adi tangis kam manbana mindo penampat ia loina ngekam. Enda dibata ensidahkan gambaran dirina selaku orang tua nang dangi anak. Orang tua si kepate dengan mediate nang dangi anak. Dengan pe Tuhan tuhu-tuhu ngizinkan bangsa enda mentasi paksa-paksa kinisran simberat. Sebab memang adi salah, adi lakin ididik. Enda banci pagi penginget. Go kebiasaan. Maka tetap kesalahan harus ngeididik. Gelah ia sampai berubah. Sebab pada lakin ia pagi berubah, mesui pagi Athena, ibas ndalani kegeluhan. Maka man banta selaku Moria. Adilit anak ta ngelakaukan kesalahan. Kitik nganggome, labo dalih pelepas ateta. Ulap peturut. Sebab bagi ngasuhi anak harimau nina penulis kitab Amsal. Sebab nakugakin bagi ngasuhi anak harimau. Sanga kitik dengar teman cagalang pagi kita iraukna entah pe ijargus. Maka na Tuhan pe mengizinkan kinisran simberat man bangsana. Pengajaran Tuhan ikutkanlah. Pengajaran enda pe adi pasti batanari bicara lagi bagi ukur takal entah lagi sekap entabah man begikanlah. Sebab adi sintabah entabah si isina pasu-pasu sirbanca kita senang enca si begikan. Enda godung nakari dan dulanai kita merhat megikan kata penghukuman bas di batanari. Padahal adi salah tetap ngesalah bas Tuhan. Hukuman tetap ngeiberlakukan cara Tuhan didiksa kalak silar kemalangan manban. Tapi nina pe ia jine kap raskam ia ije lako ngajari kam. Maka ibas hukuman si iberikan Tuhan pe ia jarina kagelah kita robah. Sebab aku ingat pe ya kerina kita endang go jadi nande bagai jadi orang tua. Pelajar kita di man orang tua si hati-hati anak na iya, dakam biasa na orang tua enda biar ya mana anak na. Salah pi anak na pedirip na. Enda mah harus si disiplinkan. Saja perlu sinen kepentingan anak-anak tenda ibas pengajaran tanamkanlah. Ibas kini teken harus isuankan bagus mana anak-anak. Maka laya pagi terdaram-daram dalam siapa iman benta sena ibasi yang ngalakan perbeben simberat. Maka ulah pagi sempat andili perbeben na daramina kala si beluh ngoger taktan daramina ka guru bacana ka horoskop ngit kaya guru-guru dan duman kemelan kene. Maka katakanlah mana anak ikutkanlah pengajaran Tuhan. Adi merantau ia katakan nakku daramilah gereja. Maka berikan surat mandahna.
Adi jendang kam nakku berkat kam pamana si ban ku Jogja iya. Tetap status ndu jenda nakku kam i Jogja ningan malah terawasi. Tapi diiberikan runggun surat mananak ta sindau sekolah ndai. Tentu na li tanggung jawab na man gereja. Jana gereja pe li kesempatan na melibatkan anak ta ibas krina dahin-dahin gereja. Ula kalau kita sempat sepele kubas pengajaran kini teken man anak-anak. Maka ula ia pagi daram-daram. Adinilah ia pagi entah ku kaus entah ku kemuhan. Gereja di Lausa. Iingat na kata di bata. Maka nakatakanlah ku japa pekam laos nakku merantau pekam arkiteken sekolah entah ardahi daramilah gereja. Enda penting. Gelah ikut kena pengajaran Tuhan lang bas dunia enda pengajaran kai pelit. Berbagai-bagai enda pengajaran bas dunia enda. Ula karisi peberkat anak tei menjua-jua mulih ngolati siakap magikan kai si iblas kena. Magikan kai ide-idena. Ngenen kai lagu langkahna. Makana peletakan pondasi pengajaran kini teken enda penting. Apalagi ibas masa pandemi COVID enda. Sebab memang melalasi idah kebiasaan-kebiasaan anak-anak taya. Adina lit perjumpaan tatap muka langsung. Ya, ridi penggo harus pedas. Maka ngolik ketetapan tar toto lebih. Muat berkat ku sekolah per toto ka. Man per toto ka. Adi banci si katakan telu kali ar toto ngadi dia sekolah. Bedak ar toto. Maka man per toto berkat sekolah per toto. Sekolah per toto kakam nak kunita. Engkai labo kurang dahin. Meletakkan pondasi pengajaran bahwa berdoa itu penting. Ujian nakku toto kam. Libatkan ke anak-anak tagala tutus ngoge pustaka si badia. Maka ula pagi akap nenda cerita dongeng Alkitab enda. Lanai masuk di akal na aneh akapna. Lanai menarik. Tapi digundari nari si suruh ibacana. Enggo jadi kebiasaan man bana. Laya pagi ngasup sirang arah pengajaran kata di bawah. Maka kita menda genduari guru agama mana anak ta ibas masa pandemi COVID ini. Sebab banci ngelit perbeben na. Lit kinisran na. Ijem si turiken kuga cara dibata nampati ia. Gelah itandai na maka dibata nemani ia. Sebab banci penungkunan na bagenda. Adina Tuhan ay perkuah nge. Kelengka kelatena kita kai maka izin kenalit mater kita ken COVID na kakak. Ugan intan jelas kenca. Tentuna pengajaran kini teken masih perlu isuan ken mana anak-anak ini. Gelah nalik keseimbangan. Erlajar ka, meraih cita-cita tetap. Les entah kursus silakan. Tapi berdoa harus. Enda peraturan tetap ibas rumah. Gelah na ia pedilit pagi perbeben na. Entahlah terturikan naman banta. Ia ngasup nuri-nuri man Tuhan. Tupung ia nuri-nuri man Tuhan. Lengag ya pagilit serpang pulah na. Tapi ngulit gegeh na. Ngulit pengendesen geluh na. Nguteh na iseman tepeten ibas perbeben na. Lanai ia daram-daram. Uja ia harus darami dalan pula ibas perbeben. Jana itek na mulih. Itandai na sora di bata. Endam totoras pengarapan ta. Sebab adi itandai na sora di bata. Itek na apai si benar. Apai si salah. Khusus na anak-anak tagenduari. Paket kai kap ndulalit ibas aplikasi HP na. Melala je tawaran-tawaran. Man mawon go idedah na silengaman dedahan. Untuk film dewasa. Latrara-ara kita. Siakap dengangai. Ngerjakan PR. Kepeken go terlibat kubas berbagai-bagai kegiatan. Sirban ca anak-anak tenda lupa ardibata. Entah penggo kecanduan. Apalagi anak-anak remaja gendua rienda. La remaja ngenca permata penggo demam drakor. Nande-nande penggo lit demam drakor. Arkiteken nonton drakor ndai. Mana inget nardakan. Mana inget nang kerjakan PR na. Go nagih. Uga dagi si ban ngata sisa si. Makana ya terdilo kita kerina. Ibas masa pandemi COVID enda.
Pendidikan anak-anak tak penting, tapi pendidikan kerohanian juga jauh lebih penting. Ulah kita melantar, lalit upah melantar. Ulah kari erkadiola encanggo sontar. Kai dagi si banci silakok. Pepaguhi genduari nari. Lagi jina ngenca perlu manana anak eda. Perlu yang ngenen keadaan orang tua. Gelaula kap na kai pelit, kai pemuda. Itah nakang keadaan orang tua na susah entah na sangana senang. Enda perlu ijelaskan orang tua manana anak. Bangsa Israel pe tupung itaban ku tanah Babel. Tangis siya. Dele atena. Tapi nina Tuhan. Ku aloy ngekam. Ku sampati ngekam. Ibas mentasi paksa-paksa. Kinisran simberat. Aku ngajari kam. Jana aku tetap numpak-numpak kegaluhan dunia Tuhan. Eda me pengajuk man bantak rina. Telah min pengendesan gelukta. Tetap man Tuhan saja. Tuhan si masuk-masuk kita kerinana. Senina-senina moria si ikalangi Tuhan. Tetap kita jadi nande. Tetap kita jadi guru agama manana anak. Jadi guru etika. Bagai pe guru bas mata pelajaran na. Si babai ia ku bas pengajaran. Si payo gelahna. Pengendesan geluh anak tenda pe. Tetap mandi bata saja. Sebab iusikna kai si ilakokan kita. Tep-tep wari. Amin. Tuhan si masuk-masuk kita ibas makeken. Kata di bata singgo ibegikan kita. Gelah kata di bata enda tetap numpak-numpak kegeluhan ta. Mari si aminkan kata enda. Jana si pedalan persembahan pengatakan bujur taman Tuhan. Rende kita ibas kitab dendenta nomor 374 ayat si pemenang. Mari ras-ras kita ersada ibas pertoton ertoto kita. Bujur isahkan kami man bandu o Tuhan. Erkitiken katandu enggo empersingeti kami. Gelahna kami selaku orang tua. Tetap paguh ibas pengajaran kini teken. Gelah ngasup dengan megegah kami guna ngajarkan pengajaran si payo man anak-anak kami. Khususnya mendampingi ibas proses pertumbuhan anak-anak kami. Bagai pe pertumbuhan daging kulana, bagai pe kini tekena. Tetaplah terdilau kerina nande, makaikan waktu silit. Guna anak-anak singgo ipercaya kendu, ku tengah-tengah jabu-jabu tep-tep keluarga-keluarga. Bagai pe senina kami moria sir bebe, dengan latih ukurna arkiteken anak lah megikan kata ajar. Mindo kami perkuah atendu gelah robah anak-anak kami. Anak-anak kami si berprestasi, Tuhan si masu-masusa gelah ula meganjang ukurna. Anak kami si lengang ngasup, ngikuti perkembangan pelajaran nape. Pasu-pasundu orang tua gelah banci jadi motivator man anak-anakna. Bagai pesenina kami moria si erteda ate guna jumpa tua, mekuah kala tenduman bana Tuhan gelah banci pe ia lo kena tua idur kam nari. Jabu-jabu sila ersada perarih mekuah hatendu bapa sampai tindulah gelah na banci ersada perarih bapa ras nande i tengah-tengah jabu. Ibas ngaturkan perbelitan, ibas ngajari anak-anak
ibas minpin jabu, bagai pe ibas engkelola usaha, entah juma, entah pendahin si idahi kena. Pengarapan kami pe, senina kami moria, singgol leben itadingkan perbulangan, kam si empegegehi dengan singapuli ia, entah singgol leben itadingkan anak-anak si ikelengina, enda pe Tuhan kam si nampatisa. Bagai pe senina kami moria, si erceda ate erkiteken kalak si ikelengina nggol leben ngadap kukam, enda pe Bapa ibas pengapulndu ia tetap menjuah-juah. Tuhan kerina anak-anak du si sakit subuh irumah ras irumah sakit, ian desken kami man bandu, khususna kekelengan kami nande karina berusi tepu, bagai penaras Bapa Ari Barus, bagai pe Bapa Enzel Pinam. Ibas kuasandu sehat dengan menjuah-juah ia. Bagai pe kerina kekelengan kami si sakit i rumah sakit, bagai pe i rumah, khususna si terinfeksi positif COVID-19, ibas kuasandu pe, banci pulih sempurna kesehatanna. Endama Tuhan pengendesen kami, pasu-pasundu senina kami moria sirulang tahun, bagai pe sirulang tahun perjabun, gelah malam matena meriah tetap ukurna. Dengan persembahan singgo ipersembahkan kami pe, ibas pemasu-masundu, kerina, banci ipakaikan gerejandu guna kiniulin perdalanan berita si meriah, bagai penahkan kekelengan, silit ibas kami pe Tuhan sing ngelipat ganda kenca, sebab te kami lah kami kekurangan, sebab kamkap di bata Bapa kami si mada kuasa. Endam Tuhan pertoton kami, reh kami ngendesken kegeluhan kami, ibas gelar Yesus Kristus Tuhan, si enggo ngajari kami ertoto ninta dage ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipebadi amin. Rehlah min kini rajandu, sehlah min peratendu ibas doni enda bagi ni surga. Berikan man kami nakan cukup ibas wari sendah enda. Alemi salah kami, bagi i alemi kami salah kala empak kami. Olamin kami ibabakam kubas percubaan, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sebab kamkap si mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Salam sehat, salam semangat, salam sukacita, ras damai sejahtera, man bandu kerina, nande di tengah-tengah gereja, gibi kami. Man kam kerina, nande kami. Kebaktian PA Morianta sekalian tangguh kadu. Tapi kata di bata tetap ngisi beritakan pas kegeluhan. Si geluhkan ka ibas kegeluhan. Jumpa ka kita ibas minggu sire, ibas kebaktian PA Morianta. Tuhan si masuk-masuk kita kerinana. Salam teda ate, ras salam si tandan man kapri. Pejuah